dum bangai thom panelist man phapon aprang sinili dum kangi bangke akai sarjai kathar retired IAS officer da serang pan ki pa teng pen ki bang pon pot teng pon lo la pen adum tu tulang ang bong ke do bang kai coursing timung alang li APHLC long organizing secretary lo alang li fundament teng pon lo la pen adar kangi bangala lo akai bikrom hanse alang li bothap lang so LAC amai phulo mate president non matlasi alang li fundament studio long ke phapon pen ki bang pot teng pon lo tasi peneng we nilutum special mate a topic male ajai me ke than bon jikala hello PGR VGR aputha labang so PGR VGR mate professional grazing reserve forest lapen grazing reserve forest la so putha ajiding klui pen lo ka than pon lapen ladak kumat abang putum si ke dolong ma ke dolong lima lapen kopia putha si government atung labang so PGR VGR along le ke kibipon ma la so putak si than pon ji la pen ladak lo teng pen ko pipi ba claim un ma ko puson pen si ladak aron re pen ki do to man ki thale pon aja kong do pu itom ka chini pon ji ba la se aprang sing li sar jai ka tha pan se apor pipon po Assam land manual aron along ke to kondo rule 18 na teng pen ko pi si hada ke to ma la pen ko mar bang pu si hada aron repen ki do to man encroachers to man ki thali una ja kom do ma pu hada rule 18 na teng pen non lam thele tum akai sar jai ka tha pen ar bon na la hello Assam land and revenue regulation 1886 Ladakh andeng Ladakh ba hello rule like part 2 rules under the regulation Ladakh hello la rule 18 pudo nang litu nang thekdun long yi rule 18 la so rule 18 along ki puke when such person has entered into possession of land that has previously been reserved for roads or roadside lands or for the grazing of village cattle or for other public purposes or has entered into possession of land from which he has been excluded by general or special orders and when further there is no bona fide claim of right involved he may be ejected man pulate like tharlip flot nangi pule tharlip flot nangi or ordered to vacate the land forthwith forthwith ulotante nonoma le rob lot damanda dam sit nang ko notice the pia kam vela lage forthwith and the deputy commissioner may sell confiscate or destroy any crop raised or any building and other construction erected without authority on the land. Hem kim dame jat dame la anta pipuk lap nang po bar lap nang po. Deputy commissioner si claim nahi pulo. Hala plain district ke deputy commissioner pulo Ladakh la isia law do Ladakh council law along di puke deputy commissioner tu pulo te dak ke executive committee lo la si executive committee along ceperai lo te alang litu la eviction nang po non ke eviction nangi ke PGR VGR along lepen lapen railway along letalo deta jasmet ke no magi tum PGR VGR pusi pulo railway along letalo railway officer atune pulo eviction nangi pulo application ta council fan pilo amat dak railway along le council tum eviction sede lata ni tum arjuna medlo railway officer tum ni tum kan ni tum choningri lo eviction nangi pusi seta council tum eviction sede pusi tum na tha la posi railway talo la pen professional grazing reserve lage PGR polo ako village grazing reserve like VGR polo hala dak pen ke dak ke meeting do na gilang ba student atum demonstrate nang ilang parlam ne daka bal na pen CEM amethang mat
poisa pidun si munit toy dun si hada pa demonstrate dan yi pa lam da da ave akama velo lage juhat kesta CM ame thang si pulo ne si poisa da pidun lo ne si munit ke toy du pujadi alang li meeting lo masih pulo seta lage akama velo CM ame thang masih lagi eviction nangi aku munit ke toy dun ra areng ke pesu tu jelang kampi si dolang केस के पास बंद case ka pe pon tu ka du ko ve la puyo la si lagi eviction ke eviction dan po lagi PGR BGR ke la non government na tum si government pula te non na BJP a council tum lo ke claim non po इलेक्शन के है तुम लोग election ke hai tu ta kero pipar pelosa non nili bikroman selong sedang tapi po la si non CM made council kethe ke dinga tum MEC election made MP election apra ma ke alang tum pulo all party meeting selong da melang tum cerai panlo je PGR long ke do celong chanong macam pana thai long ke do arong repen ke bege che tum han mang ke harley pon po si all party meeting tame phapon lo arbore tom lo stame laso a meeting pen tang det pen api alam cha kabang ke abi jadlu alam cha kateng ben klem ke jadlu lapen un elo posi non rara tum tame chini pon klem hai he ko bang ratum chini pon lasila so putha nili bikroman se kon karju pon kang tum ke lahan lo Aron long that to lo the Assam Land and Revenue Regulation Act Part 2 lapen rule number 18 along poni lo kola tang te tum thek long po hala data me along le long chot ta kali lo aron repen ki do da ma tum be do khol tum hange tharli nei buji ke to do da ta sila so puta aron pijara ki claim high he apon ke tan tum phan a council leader demand to pilon nang di ra phan ki kang tum bara phan ki thang to lalu Fransi ke elitrum council non kachari bom tumhan la tumhan isi ajakong pilo la tumbang ke elitrum det kachilani masalah tumhan ajakong pilo la so ajakong alang tum kunat pilo ke nai ke ajakong ke se nai ke constitutional long pen la pen kunana se aron ka semar ma ek ka semar pen hal da kon sila tum ajakong si sanu po ulotan ke ilitum hala Supreme Court order kipi lata isia jakong biet lo athema elected atum pan ke kapre long ba jakong ke nai buga unil public pressure jakong en lang buga unil latum ke lang ni ke constitution availability hala dat aku pisi ke tom hala situm lang konan pu kalang la sona kasi non la BGR eviction pan ulotan ke non hejong iltuma sarminji ponlo the Assam Land and Revenue Regulation di 1886 hala so teng rules teng pen alang itu claim that do dan be da ke job talan dum han tuon il sida pini il dum da kar bien lo mas council kachari itu unang kokko alang itu mangke labang so ron tamelang dum tar kandet lo labang so ron do kok tamelang itu claim ai ke lo lasi alang itu mangke ili tumla inglong so tuman ke kachubaya sai si butor claim tu dile lasi ke damta ningkan anda me kachubaya sai si claim pon lo la PGR VGR along le ili tum non ke jongbom ke la ke la dak phelang pilong la pen constituency ke la ke kupli constituency la dak si alang itum ke claim ya jakong ke long pon wasna mi claim ke lo sida ili tum pangbar me ke damta ho dudu colony hala da ke litum lahai hu lang thang pat the pin pen sada ke eviction claim nam dal di iru yang bom maksud bo da claim di within 1 week time frame then see hala da military ka du ko be wan no kan claim pon den lason na ka sada rong pang thi rong pang thi la da bang pi me no itum da dung hen rong pang thir lam ding ro la da ke MEC election time chip and result be dead pen result declare dead pen 1 week gala iru gala lada ke thang a high level committee meeting kangi da velo the pressure group civil society and kapang group pen kachingwai da velo like council kan ning hands claim on the lasi alang litu mangke lahen lo inglong aso tumhan kido ke thai bange kapasik sa bange la tum ke claim chapik eviction da
Inglong orang tumhan bangke. Inglong orang tumhan bangke. Sida la kece kebe tumhan along bangke eviction bangke la tumbe dam hai di. Kere du samjang lagu ye. Jalan. तो आखिरों के बाद पिलो लापेन इसी कोर्ट जजमेंट है तुम लांको ना अला नॉन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अटेंग पेन कॉपी सी की उनमा लापेन पार्लियामेंट मजा को कॉपी मदा सब कुछ थान पन जमना ने दा कोर ही देखो द कोर्ट हेल्ड the parliament had no legislative competence to direct the state or its instrumentality to disobey the order of the court. The parliament cannot declare that the law declared by the Supreme Court is not binding. The court restored its May 2002 verdict and directed the election commission to issue a fresh notification for the implementation of its judgment. La silada ki pu kelahan lo election commission to man se direction ki pi setame court a reference ke andam nahi bang kelahan lo ke pangbadam nahi bang ke court atum judgment ki pitang an ke chok ana bangke parliament tum chok che pu pun ipu sida kare. It means that the Supreme Court is the highest apex court. It is much more bigger than powerful than the parliament. Lalomati jakomdo la si non PGR along le putha kame Supreme Court se judgment pilo and the Supreme Court alam council tum arjuje de unjima unde arjuje nahi gadi Supreme Court alam karjuje pulo tamde ametha tum si karjuje lo lagi lalu nang pudai ke chok chelo pudam Supreme Court judgment pidaran da ke crack lage he no pilo pudam si negi pudam bantu to akhiro bibar pilo non putar porsing timung long dam to pilo na non itum labangso PGR alam hebe na pot karbi aratu mana pong lo kipalu lape non make karbi aratum dulil athema non karbi aratum kachini nanjia bangke CM ba council atum komen tu arni lo ke hot po je labangso encroacher sa tumapan aron remen ke do tuman ke third ji non bangke ili tumangke chongong dum ding jolo lagi na si so putha kan pilo kui munit ke pangrum si all party meeting da ho ke phanai da ho lahai alam thei hoilo ngi ate lag all party meeting doer lo MP election apra ta na si non bangke alam tumke asai claim phinapu lajong se claim phirahi pulote aphom ge tan bang lagi na si nang so putha pilo kui so putha neri kui bangke ekhevet mane chihe pen kui bangke labangso PGR alam pensinon tuliram ronghang si demonstration da ke padotoilo hala tongka sarkulolong la si non CM tuliram ronghang karbiang long ke kaprek isu avilla PGR penselang isu enang po MLA election lapen MP election ane MSC lape hala bangso isu pensi non ke bangjia election bangke alang ni rara long message ponifa ni di kuye bangkelan lo lape labangso isu ke claim beji putante election da judelo non alang itu pulo force ave di non alang itu ma a voice record ado police force ave puselang tum ningelo ente dudu koloni APHLC thon ke beng afan ke force du ke di ke theng ke chok kar plum afan bang ke force tadu karbia autonomous state movement ka chi song atoma afan bang ke hengak ka force tadu tapi ni PGR eviction law teng pen eviction nangji Supreme Court order do kok eviction dia afan bang ke force ave ante ko mara pala no ki claim di pogente nili ki pudai bang ke CM tuliram rohan do tik ke PGR eviction claim pelu lake clear lam lo eviction claim ke BJP do tik lo hai non no CM tuliram no ke BJP lo hai tare tuliram rohan ke hai bang ke alang le ke hala tumhari sim che manu ke che tum RSS bongo sena RSM jalang che plan bongo piniami che plan bongo thik lo labangso PGR la pen munna chohan bat tai ko ni ki polang le phan piniam dalang le resa he piniam ya tan pe resa he lang li
alang lihat ko ane bang kelang rem di puren sita ang opinion dere sahe FIR ala penang organization to missionary organization to mangi pilo hada sita la bang so hala lamhot ki bidang teng pen pinian telang tum paire je fan no ta ken mahila sita komane PGR long pune kachi song nong tum han kote paire sirap te sita lama to haji la son da klem sita nono bang ke ni ligi pudai bang ke regional political party hai he tik ke PGR ke election hai bang belu like clear la like rat tum da chin nahi regional political party la APHLC to hai he tik ke PGR ke election claim hai bang belu ke clear la tulina rong han ke non batai phole hai sita non income phole hai sita tulina rong han ke election claim hai he lagi clear la mili pudai pi la bang so tok so belang li agreement to stop dana clear la mulu claim hai he la BJP dotik Congress dotik ke la ke claim hai ke regional political party APHLC to claim hai ji itu la bang solam e puthi bon tum ke agreement ame je tok dat hai mili pi lo lagi non PGM mu penda ningi la hai lagi public tum ching room ora ako tuliram rong hang pen poisa and nam thura ko demonstration and claim to nangji account da veti daga lo long da tok ti ki so ke ako lo account da veti la raga tum si claim un puloten de la election dora chipe hai ra CMEM ke manja account da ve la pulote la election si claim dire man tok la election da claim ba account ve no demonstration da chot la demonstration pe na jok si halatum aku rat atum ajaha tu manda aku kok tu grey lepo poisa pidun lepo jat lepo kok tu grey lepo lampani je hai he po election hutta abha BJP long paperam dum thurong lepo la so kam charana lage election khai tum si claim munji election ke hai tum si claim munji election khai kamal tulina rong ha ke hai logente ande non la eviction nahi bolte ये ला BJP तुमने लगे eviction से दे तुम लोगों अंदर ला तुम मन प्रेम नहीं लहन लो सिंपल बोलो के पारे में टिक के eviction ने claim hai bang कपड़े नितुम APHLC हाईवे नहीं क्वाली लो जूनियर regional party को मरने थे तान तुम भन पापे हाई नो लहन लो APHLC भले पे हाई लेते ला तुके eviction ने claim फेक को लगे itu claim po ke 6 paragraph 7 itu claim po claim la punon railway line jo railway along le hede along le railway line along le da ke eviction ne claim ya phan bang ge bang order pe lo khala muri gaon lo khada ka railway line lo railway along le lo te hada ke ningkan sida bang iru yang mo ma eviction de jagiro lo muri gaon district lo hai sida da ke ningkan ke thom da ki kilit thubo jo sida pinian de eviction apana na ta claim ai na ke kupia pola putan te tulira rong ha ke hai ke la ke che tum vote bank chi BG la BJP tum la vote bank fan loss si kam ke ke apane kam ke bele tum APHLC tum ke APHLC ko amen chi bi be ako 24 plus organization rupenta memorandum da toklo la pen PGR along le pen eviction nai pu hala so pen no memorandum kan der kep no kidam tang tapi ni election claim le kalau bang so ke non do bom khibom CM da me congress long se dolan la pen la okay kala ke be ge chairman ni thanai pusda me congress alang CM do bom hula 2017 ni kan hala so ta me claim ha he la pen non BJP ha chuda se ta claim ha he pulodam ke so mane ke claim ya hunde dalilo lage lage rat khan ki pa congress tum na claim hai hello BJP tum na claim hai hello da APHLC si claim hai chap ko lage la solam ni CM jo chap ho 2017-24 plus la bangso drafting committee teng pen paragraph 2 sub paragraph 7 the council along abota li selam depte Pawan Kumar da hai hello Ujit Kumar de ta hello ke hada electoral selam ke chiso men khane pugente no ne Pawan Kumar da hai hello la pe hala Ujit Kumar de ta hai hello kente hala bangso ke claim posipin itu bang longri hini non longri ni social hai longri kya kira chana iska non sitting non tribal bahini bangena se ramdal Pawan Kumar pe Ujit Kumar de labang so electoral ke claim clear polo gente claim jara son de pini itu me PSL si tamhang ke de polo por do lo pose non isia question do la so pe na pi ju de to la sinon
ingjer dipti rohang pipen angkar jupondo la non crazier ni ke karbi amai busi athepi kian pon dunme jima koselang le kipu pon lase non laso apu thak bangke party president do akai sarja ka thar pamsi ne lingona 40 pon 11 ani mari tarik crazy bang so chik lu khala bang so ni la pgr vijar ache song apu thak se jasmen rdp ponji usiku la sila so putak party pen bilo decision la pen ke me ka no la so putak non ake pathan ji pamsi ne liya kai sarja ka thar APHLC के कार्बिया फंड डेट ले कार्जा कली APHLC के सिक्स शेड्यूल अटेंग लाइक ट्राइबल एरिया कॉन्स्टिट्यूशन अटेंग ट्राइबल के दो अतुम पुसी नि तुम पुजी नि तुम मांगे कार्बिया तुम फंड चट पुले ते नि तुम मांगे लगे दुन नो दाक कोला मांगे APHLC तुम लगे दुन देलो कार्बिया फंड चट पुलो तंते अथेमा कार्बिया फंड चट पुले ते ट्राइबल तुम बो अको छि थाक ले पो आई के हाईली की गाल सो बंगाली बिहारी तुम से आपको हाईली को इलेक्शन के लपेन हाला तुम सी लोंग ले आपको चे राइट ले पो हाला तुम सी हाला पीजीआर वीजीआर लोंग ले आपको चे राइट टू बॉम्ब ले पो ला पोसी नेली तुम बंग के लाके ट्राइबल के दो लपेन के आदिवासी तुम हंदा पन्नो अते हाला तुम ता ट्राइब हाला तुम ता लपेन के खिलौंजिया अखोमिया ला तुम बंग के अफ्राम हो के तुम मुनि साइसे लो ट्राइब ट्राइबल में सी लातुम कन्वर्ट साइसे लो लापोसी लातुम मांगे नितुम पोंड लासी नितुम एपीएचएलसी बेन के कार्बिया फांचट को आदेम बांगे नितुम दुन देलो अथेमा कार्बिया फांचट को ले लो दे हाला नॉन पीजीआर वीजीआर लोंग ले लोंग ता लांगलू ता दो हदा गारो ता दो लापेन दिमासा ता दो बोरो ता दो हाला तुम हन्ना के एविक्शन टू एपोला मांगे चोक के दे जी लागे नितुम मांगे ट्राइबल तुम हन के इविक्वेटेड नहीं ला तो हर सुप्रीम कोर्ट लॉ लोंग दा लासी नेली तुम के नॉन एपीएचएलसी के कांगसामरी बंग के इंसामरी ने ला रात तो फन खेती के जो क्लेम या फंसी ने तुम होमोय की पिचो ना ला पेन ला सो पीजीआर वीजीआर काम के नि तुम अफ्रामेंटा रिजोल्यूशन एंड एटलो मो अगस्त पाई आर्टिकलो इंकोय अर्नी सी ने तुम रैली दोजी लदा अथेमा पाई क्रिप होन के सोकी एपी नि तांगते चोटी के जहां तुम लसिफा पे तांग से नम कुसी ने तुम कांग होम अथेमा खेती क्लेम बेक नहीं खेती ले क्लेम केते तुम ये डेट राइट उन एक ला पोटसी नि तुम ला खेती के क्लेम जिया फंसी नेली में थांग मतलो पे ने तुम के दो अंदर ता खेती क्लेम लो लासी खेती के क्लेम होमोय के पी लो अपोर के पी लो नेली तुम रैली दे पीजीआर वीजीआर अलोंग लेपेन lapen railway along lepen eviction etnangi pura nitu mo pai inquiry ni dak di thu nitu rally doji labang ke lapen hala solong nitu autonomous state pedovek nangji lapen paragraph 2 subparagraph 7 pen election allo sikhido lateng pen selam bek nangji polam nitu hala dak puvek ji lapen CAA lapen UCC abirodhe nitu क्लेम व्यक्ति लपेन के पंचायत हाला प्लेन डिस्ट्रिक्ट पंचायत दाग नंग बिनंग ने दाग इंगलो असो तो पंचायत हाला आर्टिकल 243 दिया लॉन्ग विपु पंचायत मींस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अमेन जट अलिंग तमे किपु अमेन जट अलिंग तमे बोले तो इंग्लिश तमे पो बंगाली अंता इंग्लिश के लगे फॉरेन लैंग्वेज नॉन के इंडिया लैंग्वेज लोटे मा इंडिया तो सेता लगे मेनली के लगे इंग्लिश तो मा लैंग्वेज ब्रिटिश तो मा लैंग्वेज अलम थे लापोसी ने तुम पंचायत पुलोते सर्वेंट कैप दोनंग पो टुलसुंग वाइसा दोनंग पो लापेन राजी नाइसो खो दोनंग पो लापेन दरबार स्नो दोनंग पो लापेन अखिंग नोकमा दोनंग पो लापेन इंजंग दिरुप बनियो संसद वेन दोनंग पो लापेन मुकपम चाहुबान दोनंग पो लाहियो लापेन के गामियारी अफात दोनंग पो लाहियो के लगे ने तुम बोरो तुम दिमासा गारो खासी का दो ये तुम श्याम तुम पंचायत लोला आर्टिकल 243 dia long si puto la posi hala soteng si itum dak itum aponchat dak binangi lake village council pupurong lo te lagi itum aponchat kalilo lagi la pen ponchat pulo te lata itum apot kalilo lata hero report pilo sir hok lo hala dak article 243 di long etok do panchayat is an institution by whatever name called hala ke si institution la si amen kirji bangge ili tum 6 sidula tengpen emet hang
akhe tum ke chari je phan ba development ke tem je phan lage ime thang apen si amen ye kon puk Jerman ke lapen itu pai ingkoi ani. Lada kado beta nang dun pen ni labang ke. Inglo arat an lapen adivasi tu lapen kilon dia okomia tu. Ajar tu lah kapre jom nang dun intung nang pidun nang labang ke. to kiro bi par pilo la si pineng we and talk show on 62 to the Constitution of India and autonomous state pineng we ingding haro pila talk se ke prakti long nang chitong dun akai sar jai kathar kai bikram anse laben kai kursing timong naltum bang ki thom phan dame choro par pilo lam tenang chipi Ben non aku kutula rata tungi tum hanai anar jupik lo mati di. Kris siar ni dun nai po hai. Kris siar ni ke ne tunge kachini ke lage ki dun alia velo lage. Lage aku la tuliram rong hang la poisa da nang pidun titi. Aku hala dak demonstration da dudam non puta nang toidun titi. Ange nang toidun po ni akama bang eklen klede titi. La sona tumalong ni tunge duning tung telo la bang alia velo la. Mo kris siar ni ke do yisita la bang alia vedet ko ini tum kamatha la bang ke. to choro lo pasi Kan isu le. pineng we apod lo pasi pineng we labang so episode mate ding nang kelang duna korte la pineng jito mana tame choro lo la panele to channel subscribe to dekha aso se tum achini thule thoje pan arlo kupima transparency itum kidip joy alam andame tum kipur ben tum rat ahong jailong tum wanu lo te tum reset asi pineng we nang kelang tum pan andame choro lo kaddo ka we tum andame ang riang kompensi nile tum nang tum pan kardong pi pechik kardong Ada